بله تماشاوان نجاج بوی گوتبویشی که بهتر لسر در باسمونه لشکرین روز بوی روشاوی کردستان و کاربدانه کدنا با خلقه ده چه بویو که امریکا بجی که بشکی سرکه جه چاره سر کرنه کشیان لی روشالات شمه فراتین هدره اسکایبه شروبکاره سیاسی منال حسكو لقلمنا ما مستا منال دنباش درابورت آمده اگر تا بهیست به بحثا صدامان کر لدورده پرسکه هری گرین گهیا چونه پیشمرگی روش با روشالات چمه فراتن گو در باسبونوان اب هفکشه آلوز یا که روشالات چمه فراتی هیا پیشمرگه روش یوی چاره سر بکی او هفکش وی چاوا لیبه و بچرانگی لیبه چاوی سردست پیشمرگی روش وری چاره سر کرن دەستپێکێ دە ڕێز و سلااف ji بۆی تا و ڕێز و سلااف ڕێز و سلااف ji بۆی پێشمەرگێن قەهرەمان ئێگۆ قادا شەردا دژی داعش و دە هەمی وارادەژیکێدانە ئیسبات کردن گۆ ئەو لەشکەرنە ئاشتی خوازن لەشکەرنە پاراستنە خەلکێنە لەشکەرنە دەبن کۆنترۆلەکە نەتەوی فەرمی ڕسمی کارێ ناوڵوا بکێ لەشکەرێک نەتەوی تێتە حەسێبێ بەرڤەیەکێژی کێ وەختێن بەگەرنە سەر پرسێ ئیرۆ بێ چ خاسی پرۆپۆگەنداژ ئالیێ پەکێکێڤە و مەپرسەک دە ئالیێ پەیە دێڤە و سەرکردێوێڤە هاتا خویاکردن دناوا بەشێ ئەم بێژن کوردستانە سووریە و دناوا سووریە بگشتیدا مەچاوا دیج منسوور سەلوم بگرە و ژ ساڵح مسلم بگرە و ژ نوری بریم محمود بگرە و ژ سیهانۆک دیبۆ بگرە هەموو کەتنە ماترسیەکێدا بڤێ پرۆپۆگەندا گۆ هاتە ئیسباتکردن و وەختێ بەس هەمە بەحس کە هاتەکردن ئەن و پێشمەرگە ئێ دەرباس ببن دەڤر دەستخوازم بدمە خویاکردن چما وا چێ بوو ji ber em hemî dizanın îro roj pêşmerge ji dema got pêşmerge navê pêşmerge ê Kurdistanê em bêjin beşê Kurdistana îro serbixwe Kurdistana azad ew pêşmerge ti roj roja zehmetî li ser sînorê Kurdistana yani em bêjin sînorê dewletê dorûber heker çiqa dagirkirin jî kê lê ti xeteriye çê nekirin sînor parastin millet parastin berxwedan kirin li dijî Daeş li dijî terorê de xwe isbat kirin pêşmergê roj îro dibin wê kontrolê de ne dibin wê fermiyê de ne dibin wê rastiyê de ne lê li hemberê wê îro quwatê Sûriya Demokratî dibin yepekê dibe yepekê ev hêzê got hevdû vegirêdane milîşiyat weke milîşiyatê Heşda Şeعبî weke Hizballah weke hemî terefa evane ne şer'îne ne fermîne eva feşela xwe da xuya kirin di qada şerda Amerika baweriyê wa bwatûneya hinceta Tirkiye sebebê terorê li dijî wa heye ji ber vê dema got pêşmergê roj behsa wa tê te kirin û ew bixwe bi rastî jî cihû warê wa Kurdistana dibin destê Sûriyê de parastina wê de ye û rojek roja jî kê heger ne îro bê sibeve her êv vegerne wê parastinê wê di wê proja netewî dibin û ê di proja Amerîkî dibin ji bo wê parastina de werê ji ber leşkerekî fermiya dema got ev pêşmerge vegerin Tirkî hinceta wê namêne dema got ev pêşmerge vegerin ji di ova هكا ونقول بدنا ميديا ونقول بدنا اعلامي وبدنا فيسبوكا براستي جديركا حمكو حتى بعفريني تدست بك ملت كتا رحتيه كما زندا ملت كتا كيف خشيه كما زندا ملت بدلكي قاش بدلكي خوش كيف خشيه كي افغوتنا هانا چاوا حمبيسكر چاوا ديجي در كتولو برنگكي خوشي وغو بابيجي حمبيزا خوشي برگوزانن پیشمرگي نتوي ملتي كردن جبوي باراستنا ملتي كردن مامستا منال دم امريكا بجي كوي كشان چاره سر بكن او ربرياك وامريكا دخوازي اباب كي رولا پيشمرگي روشويتي د چبه و چبان دوربكي شخو پرسا هری گرنگو اساس الفيدي دا اوا ايرو روج امريكا وقتي گو دخوازي هيزك كي د سوريا دا اوا كي جندتوي عربي امبيجن وقتی ام بیجن هیزک نتوی بی وک عربی وک امریکا خوازه دوی هیزک دی ترکی الهمبری هبی گو هیزک دوری کردی بخو به پاریزه و بیرو بیرو باوری امریکا بی و امریکا چخه ایرو برجوندیه و دوری ده نه صافی و زلالنج برویج که کردا به فرمین اده تخویا کرن لدوار استراتژی دو درج ده امریکا باوری و نه پر به کردا هيا به هیزا کردا هيا و زانه گو کرد بشه پێشمەرگە ئیرۆ د کوردستانە ئازادە و بەشێ پێشمەرگە دەبا دەرباسی کوردستانە دەبن دەستێ سووریە دەبن ئەوەی کاربن ji aliyekî vewaneteva wê deverê birengekî fermî biparêzin birengekî em bêjin modêrn birengekî dibin kontroleka fermî de
ji aliyê di duwa ve ê ji Amerîka re bibe cihê rehetiyeke mezin got berjewendiyê di deverê de ê pêş ve herin ji ber vê jî kê Amerîka heker îro signalê biçûk dide ta peyedê û peyedê feşilî di vê derê de nikarîbû xweş qendîl qutke nikarîbû destê qendîl ji nava xwe bikêşe û me ev tişt hemî dît lê ji bo Amerîka giring e got hêzeke fermî hebe got karibê cêbîr û baweriyê bê ew hêza fermî ya got him ji aliyê millet ve him ji aliyê dewleta ve him ji aliyê Amerîka ve hêza pêşmergaya. باشە مامۆستا مەنال پرسێک بردە هەنێکی ئالۆزە بەردەوام پەیەدا فەرمانên xwe ji qendîlê werdegiriyan gomkarin bêjin qendîl Rojavayê Kurdistanê birêv vedibê tu cawazî nîne Tirkiye merc kiribû li ser Amerîka ku herdukiyan ji yek cida bike di dema nihada eger wiha me qendîl çi karê ji bo em bêjin yekrîzena mala Kurdî bike da ku beşekî ji xwerebêr li Rojavayê Kurdistanê an goyê biyekcarî ve çûna pêşmergê roj bi destpêkirina rêveberiya nû ya Amerîka dawî hatina peyada û PKK li Rojavayê Kurdistanê. Bi rastî di vê derê de em ez dixwazim zelal biaxivim. Yekrêziya mala Kurdî levhatina mala Kurdî daxwazeke hêviyeke evna ya me hemû kesiya. Lê bere hemû kes jî rastiyê bizanibê. قندیل قد ناکەوێ پرۆژا کوردی دا قندیل بێ چاوا پشتی 2014 و 2015 شەرێ گۆ مسێبینی و جزیرە و شێدا خێدە گوند و باژارێ مەد وێران کردن و دەستێ ئەردۆگان کرە دەڤەرێدا بێ چاوا دە عەفرینێ دە بە فەرمی وەرکرد ئیرۆژ تشتێ گۆ قندیل دکێ استفزازاتێ گۆ دکێژ ئالیێ تورکیاوا یانی تێتە خویاکردن دوارێ ڕاستیێ دە باکێ ئەردۆگان وەرە دەستێ خۆ دەڤەرێدا یعنی حتا او پاکاندنê got nava Efrînê de çêt bê wextê got beşê PKK digirê ser dikê ser arstê xwe dibême kiriye ew bi xwe beşek ji xirabûna deveriya dema got îro serê girê spî ya li Qamişlo ya li Abûdê derdikevin dibêjin ew beşek ji qendîlê ne yanî tu bi hişkere di bakê Erdogan tu dewere derbasî deverê bibe û ev mixabin Amerîka ev xweşik fêm kir û Amerîka zanî got nikarê destê peyedê kesê weke Salih Mislim ya Aldar Xelîl ya Nûrî Mehmûd evan nikarin xweş qendîl qutkin qendîl proja İranê ye û İran di deverê de ye û Amerîka ê neçar bimêne di dawî da li gor berjewendiyê xwe got vî destî ji deverê bibirê çi bi xweşikayî bê çi birêne got ew ji xwe re münasib bibîne heta got deqa wê na û wextê wê münasib were ji ber Amerîka naxwaze got Erdogan bikeve deverê de naxwaze proja wê têk bibe lê Amerîka dawî wextê got bînê çaret vade tune ya Amerîka ê duê derê de destê Erdogan li wa dirêj bike û hingî ê daxwaza qendîlê bicih be bê çawa deverê bejîkê bixê bin kontrola xwe de ew projeyê ji millet rengê ji kere zelal bijîkê bibe. باشە مامۆستا مەنال ئەگەرم هەنێکی بەگەڕنا پاش دەما پێش دەدەما و ئەو ڕێکەوتنێن هەولێر و دهۆکێنە بەرە ئەنجمەنە نیشتیمانیا کوردی و پێدێ داهاتنەکردن ئەگەرم بێژن بەشێک ئانگۆ ئەو ڕێکەوتن هات بە جێبەجێکردن ڕەوشە کوردی و دۆزا کوردی وێن هاتە چه ئاستی دەبا پێویست دەکا دەم پێویست کرد و دەم نەها ئەو دەما کۆمتێدا بە هەلۆ ئالۆز ببێ و دۆزا کوردی ڕۆژ بڕۆژ لاواز بێ بێگومان ئێرۆ شنە دوێ ڕەنگی دەبانە ji ber çi dema got emro pişa başûr dê li ber çavê xwe proja cenabê serokvarê netewî de duwarê yekrêziya mala Kurda yanî çi xas beşê dîtir kê çi yekî tîn îjtima çi goran çi terefê dîtir kê xwestin got yek krêziye xira jî bikin rê proja netewî ji ber goliyê de rê bi qewet bû bi hêz bû bi ser ket lê di beşê direxê me de ene kesê beşek siyasî bû tevgerek siyasî bû xebateke siyasî di nav cemawarê xwe de dikir dixwest vê yekrêziya mala Kurd avake û ji ber wê jî qîba xwe bi wê nêvî jî kê anî û çû hewlêra yek û hewlêra dido û dihokê jî kê û cenabê serok got hişkere got ez ê bi hemî qeweta xwe pişta xwe bigirim lê ji ber got proja qendîl vî tiştî naxwaze bê çawa îro diho li Qamişlo civîna got Salih Mislim bi 13 partiya re pêk anî û çawa bi fermî daxwaz ji rejîma Sûriyê kirin got piştgirtiya wa bike lê destê xwe heta weke vê saetê li dijî birayê xwe derdikeve heta weke vê saetê dibêje li dijî pêşmerga derdikeve pêşmergên qehreman got qada şer de meydana şer de dane diyar kirin got ne pêşmergê rêxistinek siyasî ne pêşmergê netewê milletê Kurdin ala Kurdistanê diparêzin dijî wê ji derketin heker ji proja qendîl tune bana heker proja qendîl ne proja li dijî fikrê netewî bana neha Kurdistana dibin destê Sûriye de bi rewşeke xweştir û ferehtir û zelaltir deba neha tevgerên siyasî ji aliyê FNê ve dewletê dewrûber Rûsya û Amerîka ihtirafek kêm zêda bi tevgera siyasî Kurdî kiribana wê beşekî giring duwarê diplomasî de îro pêşketî bana. باشە مامۆستا مەنال مژارە دەرباسبوونا پێشمەرگی ڕۆژ بۆی ڕۆژاوای کوردستانê بوو مانشێتە هەری مەزن یا تەبە میدیایên عەربی
هەرێمی نافخۆی جیهانی بنەرینەتە ئەب مژارە دەرباسبوونە پێشمەرگەی ڕۆژ چواتەیەکی دێ ji بۆی دۆزا کوردی بگشتیان گۆ دەهەفکەشە سیاسیدا چ باندۆرێکە ئەرینیت کێ بە دەرباسبوونە پێشمەرگەی ڕۆژ مافێن کوردان وێ حتا چرادێکێ دەستەبەر بن وێ وەرنە چەسپاندن دە سووریان ودا قوربان دەبێ ئەم دەبێ دەرێدە دو خاڵاژە دووجێ دەکەن خاڵک جێ ئەو کەسێک بۆ لە دژی پرۆژا کوردی فکرێ نەتەوینە ئێ بێگومان لە دژی دەرباسبوونا پێشمەرگا بن ji aliyê dîtir kê bi heçî milletê Kurdin û dewletê dostin û kesê li dijî terorê na û kesê ku projeyê xwe îstratejî deverê de dimeşên ew ê bi xêrhatina pêşmergê roj bikin û bi taybetî milletê Kurd ez vêna bi rastî dibêjim di her çarpaçê Kurdistanê de navê pêşmerga navekî wekî heyvê bilind e cihê rêz û hurmetê ya ji ber vê jî kê em ê wî rengî lê meyzên dema got pêşmergê roj em bêjin îro li ser erdê bin دما گو تفگرا سیاسی کردی اوسلو دبی سوچی دبی لکودری دبی هر گفتگوی بکی بس گو کاغذا ناوی پیشمرگا بواره به معنا تو پروژه کردی دا دوز دکن معنا تو پروژه کردی نتوی د پاریزن معنا تو داخوازا ملت کردا الا کردیا گو ایرو روجاوی هم گلکی گل کرد پیروز دکن پیشمرگا سرودا ای رقیب avana di berîka çi kesî de bin herê giftûgoyê bike ew ê serkeftî bê ji ber doza milletê Kurda daxwazê milletê Kurda ji xeynî ve her sêka JPDT ê doza milletê Kurd îflas dike di heqê milletê Kurd winda dike di milletê Kurd wekî kêmnetew ew ê got dawa kultur û kel û pel û cilê xwe dikin ne dawa doza milletekî got 40 milyon zêdetir dikin Pêşmerga Menal pirsek virde heye پێدێ و هێزن بەسەر بە ڕۆژاڤایە کورتانە بەرێ خۆدنە تەڤایە ئالیان و ئامادەنە ڕێکەوتنێ گەلوان بکەن بتەنێ دەرباسبوونە لەشکری ڕۆژ لە جەموا خەتا سۆرە و بەتو ئاوایەکی گفتوگوێ لەسەر ناکەن بنەرنێتە دەرباسبوونە لەشکری ڕۆژ بۆی ڕۆژاڤایە کورتانێ چما ترسیە لەسەر خودی پێدە و هێزن بەسەر بە ئەنگۆ شخصێ پێدە دروست دکە حتاکو ئەمە ترسیژێ لەشکری ڕۆژ پەیداکردنە جەموا Divê de goma anî ziman di proje hene projek rastî heye projek li ser nerastiyê ava bûye pêşmerge tursawa tune ye çi tarafê Kurdî bê çi tarafê Erebî bê Türk bê Faris bê tarafê ewa me tirsiyawa li ser xwedî peyda li ser peyda wê çi bandorekê li ser wa bikin heta ku jwat tirsin heta vê derecê xwaz dixwazim werme vêna îro peyde û pekekê qendî joja ava bûye heta weke îro projeya siyasî de kes qebûl nekiriye û xwe qeweta eskerî dîtiye dema got bînê leşkerekî fermî û wekî pêşmerga wekî hêza pêşmerga got di nav millet de xwedî bingeheke resana esasa were li ser erdê yanî tu projeya qendîl têk bêt qendîl bijarekê ji holê dihêlêne ew ji tirsa xwe li dijî pêşmerga derdikevin ne goş kula li dijî pêşmerga derdikevin ma başa pêşmerga dema got peya bin ê pêşmerga karê wa çi bê ne parastina gela ne parastina gund û bajarê Kurda ye ne parastina fikrê netewê Kurda çima li dijî vê derdikevin mana tu keko hebûna qendîlê girêdayê peyabûna vahêdê hêza heye ew ji vê ditirsin باشە مامۆستا منال داوین پرسیار ئەو پرۆژە و ئەمریکیان گۆ ئیدارە ئەمریکی یادخوازەیە و ڕۆژهەڵاتە چەمە فەراتێ و ناوچەین کوردزانیژی لەگەڵدا ئابا بکێ ئەرێنیە ئان گوت گەشببینی بووە پرۆژێ ji بۆی دەستەبەرکردنا مافێن کوردانیان نا بێگومان ez bi xwe tu derbal siyasetê projekê tu duwa nameyîzê em di tengasiye de bi netengasiye de bi proje Emerîkî îro çi dixwaze çi naxwaze ji boî bi pêş verû ji boî me ya proje heta gobê û Erdogan em werê bêlin bikevê wa devera de jî kê Erdogan ê pir tedayeke mezin li xwe bike di pêş de bêçawa Sedam kete Kuwêtê de û herba Iraqê û Îranê xwe tê de wertan evana wextê got destê va dirê jî derve bi êdinava xwe de peqê xwe re bibê projeya Kurdiya herî serkeftiya û projeya Kurdî girêdayê ya got berjewendiya dewletê Amerîka Ewropa û dunyayê jî kê rojhilata navîn heta Siûdî û Îmarat wana dema bixwazin bi aştî bijîn dema bixwazin aştî di rojhilatê de hevê ê piştgirtiya projeya Kurdî bikin û pêş bikin nekin projeya Kurdiyê bi serkevê باشە gelek spas ji bo şirovekarê siyasî Menal Hisko ku dirêya Skype لەگەڵ من بۆ gelek spas mamosta